Koinei te wā I e tū ai te marae kāinga mo te apū mana wenua o Ngāti Te Whiti. I'm ecstatic, over the moon about the pūtea. It's been a long time coming for our people. Elated actually. Yeah, humbled at the same time. Knowing what our people previous have gone through, for us to arrive at this stage where we can finally complete the whole build. It doesn't have to be staged. Yeah, we're there. Ko Sheldon Healy o te apū o Ngāti Te Whiti e I kakarawa atu ana kia wai uru ai te anga I te marae. For our people, it's a pau in the whenua, brings us to life visually. We've always been there, just without a whare. It's been difficult times to gather as a people, but we're here. We're about to regather and almost be reborn. But amazing. Ko te pūrongo I tēnei wā, kei te tautoko atu te kāwanatanga, I te waru irakati ono miliona tāra ki tēnei kaupapa whakahirarawa a Ngāti Te Whiti. E hara I te loan nei, e hara I te lease nei, engari e whakapau tuku koha pūtea ki te iwi, ki te hapū me te iwi. E mārama ana te minita ko te taua nei, e kōkiri ana I te kaupapa ki te anga marae mo te apū, te iwi, me te apori. Whakamiharo hoki taku ki te atu I ngā mahi a Sheldon mā, Pauline Lockhart mā, e tautau nei te ahi kā ki Moturoa, ki Ngāmotu, me te moe hoki tata ki te rua rautau, e ngaro ana te marae ki tērā wāhi. Ko te mea nui ki au, ko te tino moimoia o ngā kuia me ngā karaua, kia whakatū tōna ware, he ware mo Ngāti Te Whiti. Me te take anōra, nā rātou anō e taka te ara. Nō reira I runga I tērā, kei te mii ki rātou. Nā rātou anō te kitenga, te ia, te moimoia. Kua roa te iwi o Damon Rītai e ia ana ki te wakatinana I ngā wawata o rātou mā. Kia tū anō ai e marae ki te pū manawa o Ngāmotu. Ko te mea nui ki au kia oki mai ko koutou rā ko ngā taioi. Kia wānanga hia nainei, kia kaua e tatari mo te whakatū whiratia nei tō tātou ware, me wānanga nainei. Me ao koutou nei ia, me ao koutou nei moimoia. Koe rā taku whāinga, kia hoki au ki te kāwanatanga te noema, ka taia, ka haere ngātahi māua ko te matua tarara, ki te whakapūtea hoki e ne momo marae me te mōhio hoki. Tēnei kāwanatanga I ngā tau e toru nei. Well, for our tamariki, like I said, it gives them a pau, a visual for themselves, an identity, a place to whakawhanaungatanga, meet and greet their cousins, do the dishes. I can't wait for that, to witness that. That'll be amazing. Ko te ua nei ka kore tēnei marae e no noa kia wawata nā te pūtea te kāwanatanga, ka ea te moimoia. Aroha Broughton Pue, Tai Uru News.